ngathi window frame enamaglass bekithi right ngoba ngikho ebona isandle kusebe sakuwe bese yabo lomfisa bese kudala ngasentshela ngayo yakhumbula ntwana ungitshela mgcwala lo slake ngendawo what's up Himini uZulu ongena sengibaqonda ngqo ngisabagwazi nangomkhonto ngivele ngikhipha intethe pho bahlehlela ngakubena bheka bexhoma kubhoko lezi ibalekela umlilo sakhetha ukubhula amasolo irocka inyukele phezulu nabaya labantu lapha showcase mangena manje wena vele wakho longale wamlongala ya sibayaphuma laba show showcase ngizothatha longale focus Stroke amasolid ithene inkonzo usubishaya esikhokhosini jwayele ukulahla amabodo bese kusebolo tati ngezandla eksazoshuba abafana bami liqhatha nezindlala yebo sisi wami njani ngiyaphila kahle nginento emethi ngikhuluma nawe into kumele ukhulume nami into efana na yabona nje lento le ngifuna ukutshela yona iyangisinda nami ngaphakathi kahle kahle isifiso sami mele ngabe kade ngakuneza uthando lami ngifisa ngaba ngaze ngisimoshe isikhathi sami ngabanye abantu ngifisa empilweni yami kade ngaba nawe sisi wami serious kanti ukhuluma ngiserious mfethu ngiyazi agriculture ngiyazi kodwa emqondweni wami nasenhlizweni yami ngiyatshela vele ukuthi kahle ulomhlabathi engathi mangitshala kuwo imbewu yothando kuvele eqhakaza njengehlahla sasehlobo ngiyakuthanda mfethu and ngiserious ngawe ngiyazi ukuthi wena mhlawumbe lokho awukholwa kodwa ngiyakuthanda ufuna ukuthi ukwazi lokho serious kanti ukhuluma ngiserious but angaze ngibe serious kanjena before yo yazi bengalinda ukuthi ungakhuluma into efana nale ngiyazi ngilindele kodwa ngempela uthando enginalo ngawo ngabona nje sejulile ngiyaluza nami ngaphakathi nawo ngiyakuzwa sisi wami unesikhathi songiqala ngicabanga ngale manje wena mawucabanga mina ngaphinde ngibone mina ngumuntu othenga khona la uvamise ukufika khona la esitolo manje phela mina ngihlala esitolo angazi sisi wami kodwa sizobona kodwa bengacela ukuthi ngiphinde ngibone phela lokho akusinkinga singabonana nini mhlawumbe kuyodependa uma ngithola isikhathi kanjani uthena la nginika isikhathi ufuna ukucabanga Bana phambili khuluma hawu ngiyabona ize yakuphe nama-chips lena phile cabanga ngidile nje ama-chips ngiyabona ukuthi ibambile siyabuyela kubona nakanjani yami lesibathole laba bethu la ngibona le njalena into enzekele lapha yini hawu Cherry buka ngibona asisa ngaphethe yabo uzongena ama-chips wena baba yini mina ngiyashesha okay lalela ngasifile lapho ngizelile eJuly nagcina ngapha nibonana nini pho angazi nami sengizombona nje ntwana ngeke ayikho into asanga asambisane siyele kwaZulu sukele emkhanya kude sizo selivale emhlathuze kwaZulu asamba wozaba siyele uyasba dala sipusha le